Imaš sastanak na engleskom, svi su tu, svi govore, a ti ćutiš. I tako već godinama. Drugi dobijaju bolje funkcije, bolje poslovne ponude, a ti stagniraš. Verovatno si mi se već javila za časove, počela, stala i nemaš vremena. Znamo ti dođu 11 uveče u tako gluvo doba da ipak možda možeš da uradiš nešto za svoj jezik. Ali od sada, tu je za vas Business English AI Mentor. Hi there, this is Alex from your Business English. How can I help you today? Hi Alex, I'm late for a very important business meeting because of traffic. What should I say? I understand that must be stressful. Here's a suggestion for what you could say. Hello, everyone. I apologize for being late. I was delayed due to unexpected traffic. Thank you for your patience. Da vežbate engleski jezik kad želite, koliko želite. Možete ga pitati nešto kratko pre sastanka, može vas spremiti za prezentaciju, sastanak, objasniti vam gramatičku nedoumicu, dati vam bolje izraze, vokabular, vežbe s pronunciationa na linku.